Kes influenza meningkat, KPM tunggu saranan KKM pemakaian pelitup muka di sekolah. Yang ni pula, kes influenza meningkat, 514 kes baru dikesan di Kelantan, Selangor naik lebih 80%. So, pakat berjaga-jagalah semua nah. Okey, kalau duduk tempat ramai-ramai tu pakailah mask. Kalau boleh elok-eloklah duduk tempat ramai-ramai tu. Selain tu, boleh tambah suplemen vitamin C setiap hari untuk anak-anak dan juga untuk diri kita sendirilah, orang dewasa ni. Okey, jom kita baca doa ni. Semoga Allah lindungi kita daripada penyakit yang kita tak ingini dan juga penyakit-penyakit bahaya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay guys, jangan lupa share video ni, moga bermanfaat buat semua. Assalamualaikum.